Ang pulong sa Dios nahimo nga tawo nga nagukoy dinhi haaton. Tinugot niya nga adton kinarawat iya mahimo nga mga anak ang Dios. Ang Ginoo madaha iyo. Pagbasa ti kangan santos nga ebanghelyo sumalakan San Marcos. Inadto kan Hesus ang mga tinun-an nga nagpakiana. Inuman ang gidadakui dito han kinhadian han langit. Gintawag ni Hesus inusang nga bata nga ginpatukdaw niya atubangan nira nga nagsiring, "Tigam ni ini, kung diri kamo magbalhin ngan masugad in kabataan, diri gud kamo makakasulod ang ginhadian ang langit." Ang gidadakui dito ang ginhadian ang langit, amo adton nagpapaubos ngan nasusugad ini nga bata. Ngan adton nakarawat hinsugad ini nga bata, haakon ngaran nakarawat man haakon. Bantayi nga diri kamo magtamay an usa hini nga buktiay nga kabataan. Nasiring ako haiyo nga dayuday aada an ira mga anghel atubangan an akon amay a langit. An ebanghelyo an aton Ginoo. Pagdayawan ka, Kristo.